بارك الله فيكم. وهذا يقول: هناك من يقول إني لا أحتاج إلى سؤال أهل العلم في مسألة من المسائل لأنها واضحة عندي، علما بأن هذه المسألة وقع فيها خلاف وتنازع، ويطلب أحد الطرفين الرجوع إلى العلماء ويرفض الطرف الآخر بهذا التبرير. Thot, ka disa njerëz që thonë unë nuk kam nevojë të pyes dietarët në një çështje prej çështjeve, sepse ajo është e qartë për mua. Duke ditur se në këtë çështje ka ndodhur kundërshtim dhe grindje mes dy palëve dhe njëra palë kërkon kthim te dietarët, kurse pala tjetër e refuzon kthimin te dietarët me këtë justifikim. لا شك أن من أعظم أسباب الانحراف هو البعد عن علماء السنة. Nuk ka dyshim se prej shkaqeve të devijimit është largimi prej dietarëve të sunetit. وعدم الارتباط بالعلماء الكبار. Dhe mos lidhja me dietarët e mëdhenj. الله عز وجل أمرنا فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Allahu na ka urdhëruar, ka thënë pyetini dietarët nëse ju nuk dini. وكان الصحابة يسأل بعضهم بعضا وهم صحابة. Dhe sahabët e pyetnin njëri tjetrin, megjithëse kanë qenë sahabe. فسؤال أهل العلم أمر مطلوب ومهم. Pra pyetja e dietarëve është diçka që duhet dhe është shumë e rëndësishme. قد تظن أن المسألة واضحة لك ولكنها على خلاف الحق. Mendon ti se ajo është shumë e qartë për ty, mirëpo ajo është kundërshtim me të vërtetën. وهذا من أعظم ما يميز أهل السنة هو ارتباطهم بالعلماء الكبار. Dhe gjëja që më shumë të i dallon njerëzit të sunetit është që janë të lidhur gjithmonë me dietarët e mëdhenj. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق وبهذا ننتهي. Allahu na dhon sukses ne dhe ju dhe me kaq mbarojmë. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan sheikhana wa kataballahu ajrakum. وجعل هذا العمل والسفر ثقيلا في ميزان حسناتكم وتقبل منا ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.